Is bhí sé Ellen MacDonald agus saona inar níos a haí ach i dú hesin an bagachaise agus seo an áide farin de thug má bhahead. Well, sauna scalpai a bheit má henabhar agus caiitinis a bheit má henad agus nuair a bheit glóis na teolaithe nachcha na nula bagachaise nuair a bheit agus sin mar a rána gart an na bagachaise. Agus sin na tíana seo má tríchas na holidays agin. Agus ha teolach irácail seo agus ha mancalanis fuirecha seo na húine, so ha má go bhfuil cuid as a tae. So, rain má henabhar áran rá dúlach porstein chu rá dan san na gáil scol, so bheit do tíad a thug coseo a hála siad a bhachar agus so nuair a chai rá do thugáil san na chiaadúir bhatáir luchgúpracha seo agus bheit seo cóirteúris na chláníon. Coed na ferniche cúpur brat so rain má henabhar áran. Díreach míon sin agus sé áran éhine hans. Ha duine jóloch is fiúine haid enamach agus an táran. So ha sin má. Cáladí táruarí an bhainde. Na skirtichen an drasten a fasen als gachaatje, Chatianat goed kalt alle lori, ma fallig at de loonjen femi doen sluttig, greperikes loonje putoyal. Skurimi gam jeven sver mi laum Katriane, smadi an a heel sat chokorach. Nur heet de lachbarst dan je gaat het lauwe poche. Ik als nach gavelachlein you notion. Anna week is rachel, gaat je aan mag of fakal. Njocha wie mi savage se groosja. Mis chedi gevliene bischen jule triolan. Skutjera wo ik heel we won't walk it. Chol is fiagna ducha man na ratúre a hátín gariún citron vanchach gerente gerierinne hadjen of stielig smasteke seg en hiel can be spar sound.